ikaze kuri iyi sasa tubifuriza isasa nziza ndetse tunabazaniye update ziri kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bari yuko ibintu byamaze kuba ibindi bindi byahindutse byakaze muri zone ya Minembwe y'imirwano ikomeye kandi ikomeje kugenda ihitana abatari bakeye. Ni mu gihe ihuriro rya FARDC ndetse n'aba FDNB bashaka kugukrozinga aho AFC ikorera deployment, ubwo ni mu mayira aho bashaka gufunga inofuwe yerekeza n'ubundi Minembwe, ndetse bikavugwa ko bashaka kuba bafata ikibuga cya Minembwe cy'indege kugira ngo barebe uburyo ki bakwigarura biriya bice bidasubirwaho. Ni imirwano yari ikomeye ikomeje kuba bibi cyane ndetse ikomeje guhitana abasirikare batari bakeya. Ni mu nkundi yo tubazanire update ku murongo wa telefone turi bwakire umuroko w'infomo uhaherereye, ariko mbere yuko twakira umuroko w'infomo uhaherereye biravuga ko Sultani Bwana Makenga yabazanye impinduka zidasubirwaho, ukaba ubona ko ibintu byamaze kuba ibindi bindi. Ni mu gihe muri no mirwano imaze iminsi icakiranisha abangaba hamaze gupfa umukoloneli n'ubundi wari warahawe ibihano, kandi ubona yuko ibi bintu byabaye ari ibindi bindi, ndetse icyizere kirashoboka kuko niwe wagiye uyobora amaoperasiyo agiye atandukanye muri biriya bice mu bice bya Minembwe. Ibi rero bikagaragaza ingufu z'umurengera ndetse n'imbaraga zidasubirwaho za Croatianganye n'ihuriro rya FARDC. Ubona yuko MRDP twirwaniwe ndetse n'ihuriro rya FARDC bitari buze gucana uwaga, bitewe n'uko MRDP twirwaniwe na AFC bamaze gufata imyanzuro ikomeye itari buze korohera bamwe mu basirikare bagiye batandukanye bari muri FARDC, aho bagiye bica bamwe bakomakomeye. Hari abavuye muri Angola, mwumvishe umukoloneli wapfuye muri Angola atari yagera kuri operasiyo. Biragaragara ko rero ihuriro rya AFC ryafashe ingamba nshya, ndetse ubona yuko gahunda ari iyo kuba bakora ibitendo bigiye bitandukanye. Mu nkunde rero tuza turebere hamwe situwasiyo uko ihagaze, turebe nyuma y'ibikomeje kugenda biba n'ibikomeje kugenda bigaragara, ndetse twanzikire muri Sud Kivu ndetse tunyarukire no muri Nord Kivu, tumenye uko kuri frontline bihagaze. Byamenyekanye, byagaragaye yuko n'ubundi gahunda ya AFC yamaze kuva mu masezerano. Urumva ko gahunda ari y'imirwano n'ubundi. Ibi ni byatangajwe n'ubundi n'ihuriro rya AFC, aho ryavuze ko amasezerano y'i Washington batayakozwa. Ni mu nkundi rero twe twirebere kuri frontline, turebe uko imirwano ihagaze, turebe ko situation ihagaze. Mbere yuko twerekeza kuri frontline, reka mbanze ngushimire kwifuriza sasa nziza we wahisemo kubana natwe, kandi nawe ukiza bwa mbere nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe, ukajya ukanasharinga, bityo ukaba umunyamuryango mukuru cyangwa ukaba umunyamuryango w'akadasohoka kuri Kigali Real News, aho tubacishirizaho update zibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wifuza ibindi twazajya tukugezaho, watwandikira byaba kuri email ni Kigali Real News, haba no hepfo ya video urabona aho ushaka kwandika kuri comment, birashoboka. Ku murongo wa telefone rero tutabatindiye wenda aho gatoya, nje muri kumva ndi Damien Umugisha. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza? Mwiriwe neza. Mwiriwe mute? Amahoro na amahoro. Umusirikare ukomeye w'ihuriro rya FARDC, umukoloneli wayoboye ama operasiyo yagiye atandukanye, nyuma yo kugarikwa biravugwa ko n'ubundi FARDC yari Karungu iri gukoresha amadrone. Ese ihuriro rya AFC sahi ni iki bari gukora kugira ngo bahangane n'ibi bitero bya drone zatangiye kuja caracara mu kirere cya Minembwe? Aka gace urabona ko n'ubundi iki kintu cya drone kihamaze iminsi, ndetse ubona ko ari nk'igisubizo
cy'iyi koalisiyo mu buryo bwo kubabaza M23 na twirwaneho, kuko iyo babaye nk'abababura cyangwa bagize uwo batakaza cyangwa agace batakaza, biba ari nk'igihembo n'inyiturano yo kuba bahita bakoresha drone, kuko bazi ko iteka ryose drone iyo zabashije kwinjirira ikirere cyawe zikahagera zangiza byanze bikunze. Rero nibwo buryo bwo gukoresha drone cyane, mu buryo ubona ko inshuro nyinshi ujya kumva ngo bafashe agace, ni drone ziba zagafashe, ntabwo hari abasirikare baba bari kuri front line hasi ku butaka, ahubwo kaba kafashwe na drone, kuko uzi neza ko drone igice irasamo bitewe n'ingano zazo, abasirikare basa n'abava muri icyo gice. Rero urabona ko M23 iri mu mugambi mushya, ubona ko hari ikigiye gukora mu buryo bwo kubaka ubwirinzi bw'ikirere muri kariya gace buhambaye, kuko aricyo kintu cyabasha kurengera abaturage bari hariya bagaramiwe cyane, kandi ubona ko bamaze igihe bari mu bibazo bingana bitya, ku buryo ubona ko bahindutse nk'abasirikare ugereranyije n'igihe imirwano ibereye muri aka gace, kandi n'uburyo baraswaho n'ibintu bitandukanye by'ubwoko ubwo aribwo bwose. Yes, Bwana Bizima, rero tubwire, ese imirwano iri kubera mu kahe gace sahi cyangwa yahagaze? Ubu agace n'ubundi imirwano irimo muri iki gice cya Minembwe ni aka gace ka Gakenke, kandi iyi Gakenke ubona ko hari icuraburindi ugereranyije n'Imikenke, ntabwo ari Gakenke, ni Mikenke. Aka ni agace karimo imirwano kuva iminsi igera muri 3, ubona ko buri uwo ari we wese adashaka kuzibukira ku rwego rwo hejuru, kuko ubona ko iyo bari muri iki gice n'ubundi icyerekezo cyabo ubona berekeje ni Minembwe centre, kandi aha ho byabaye nka kirazira, ubona ko twirwaneho na M23 babaye nk'abarahira ko aka gace badashaka ko kazigera kagenzurwa na rimwe ni koalisiyo ya FARDC. Rero urabona ni igice cy'imirwano nko kuri uyu munsi guhera saa 9 z'igitondo habyukiye imirwano kugeza kuri isaha, isasu ntiriraceceka, kandi ku mpande zombi imbunda za tirari ziri mu bice bitandukanye, yaba ku ruhande rwa FARDC ndetse na M23 na twirwaneho. Icyitwa Gasozi kose gasa naho kitegeye aha hantu, n'imbunda ziremereye zihari, ubona ko aka ni agace kabayemo irasana riteye ubwoba, kandi ubona ko nta kintu cy'icyizere ko bibuze guhagarara kugeza kuri iyi saha, ndetse abaturage bo muri aka gace ubona ko bose babashije gusa naho bajya kure yaho cyane, bitewe n'iturika ry'ibisasu ndetse bya drone n'imbunda ziremereye zirimo kuhakoreshwa. Yes, Bwana Bizima, mbere yuko dukomeza, biragaragara ko imirwano ikomeye kandi ikomeje nyuma y'uko habaye ibihano byatanzwe na Amerika ku basirikare bakuru b'igihugu cy'u Rwanda, ariko magingo aya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika kugaba ibitero, ubwo muri make ni uguhagarika imirwano. Bwana Bizima, urabona biri bushoboke, ariko mbere y'uko tuvuga ko biri bushoboka, ubu butumwa bwatanzwe na perezida wa komisiyo ya Sena ishinzwe ububanyi n'amahanga, uwo bita Jimmy Risch. Senateri Risch yatangaje ko amasezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasinyiye i Washington DC bifashijwemo na Amerika yubahirijwe, yaba inzira igana ku mahoro arambye n'iterambere ry'akarere. Ibi rero biragaragaza ko bitaza gukunda, bitewe n'uko ihuriro rya FARDC ndetse rikomeje kugaba ibitero muri biriya bice, ndetse ubona yuko kuba babasabye ibi biragaragaza iki? Kuko njye ntabwo ndi bujye mu bya Senateri Jimmy Risch, aho izi mikino ya politike namaze kumenya yuko ari imikino yabo utapfa kwinjiramo, ndetse bigaragara ko kuba wenda bamaze kubona Sultani Makenga yongeye kugaruka ku mirongo y'imbere y'urugamba, bari bazi ko yamaze gupfa, akaba ariyo mpamvu bashaka kongera kurindagiza iri huriro rya AFC mu gutanga agahenge, noneho bakaba
bakabaterera rimwe bakabica uruhenu. Bwana Bizima, n'iki ubona kiri bushoboke woba kuri tsere ubona uko situwasiyo ihagaze cyaba mu gihe cy'agahenge katangajwe ndetse no mu mirwano ibisanzwe? icyo navuga kuri icyo cyemezo cyatanzwe n'iyo sena, urabona ko ari ibintu by'ubugambanyi nka bumwe busanzwe bubaho bakoresheje muri Uvira n'ahandi hatandukanye, kuko urabona ko niba basabye FARDC kuba igomba kubahiriza ariya mahame yo kuba itagaba ibitero mu duce twose tugenzurwa na M23, abaye ari politiki y'ubugambanyi, ibyo bintu bahita babyubahiriza koko ibitero bigahagarara. Nyuma yo guhagarara umunsi umwe cyangwa ibiri, bahita basaba M23 kubahiriza ya mahame yo kuba bagira uduce basa naho basubiza cyangwa se ntibongere kwadivasinga mu bijyanye n'imirwano baba bari. Mu cyo gihe rero yaba ari ubugambanyi, kuko icyo gihe haba harimo kwitegura kuri FARDC cyane ku rwego rwo hejuru. Abizi ko iminsi 3 kuri bo nta ntambara, baba boruganije ibintu byinshi cyane birenze. Rero M23 ndahamya neza ko itafata imyanzuro ihubutse yo kongera kumva ibintu bimeze bityo, bahora basa naho babacuraganya mu bintu biterekeranye. Ndahamya ko byanze bikunze n'ubwo bataragira icyo basubiza, bashobora kuza gutanga igisubizo gitandukanye n'ibyo abantu bose batekereza. Yes, Bwana Bizima, rero wenda nimba hari indi frontline idasaba iminota urenze umwe, watubwira ubundi tukagusezera n'ubundi update ziba ari akagaruka. Yego, reka mvuge kuri Uvira mu masaha agera mu 12 hamaze kumvikanamo iturika inshuro 7 kandi ridafututse cyane, ubona byateye ikikanga abaturage, kuko magingo ya nta muntu uramenya ngo iryo turikwa riri kuva kuki, byatejwe n'iki. Kugeza kuri iyi saha barakeka ko hashobora kuba hari uburyo baba binjiriye n'udutsiko tw'abasirikare bake bake ba M23, ariko byagiye mu masaha y'ijoro ndetse no mu gitondo bw'iki gitondo, ariko ntiharatangazwa neza amakuru nyirizina by'ibi bintu icyabiteye. Gusa ikikango ni cyose kuri kwakiriho, ikikango ni cyose ku baturage bari muri Uvira biteguye intambara ikomeye umunota ku wundi wari wose, bitewe na situwasiyo iri muri kino gice ku ruhande rwa FARDC ndetse na M23 bijyanye n'imyiteguro y'urugamba. Ubona ko buri uhariho hose bimeze nabi. Yes, Bwana Bizima, dukurikiranire uza kuduhida n'inde n'ubundi muri updates zacu zikurikira. Yego, reka tugushimire tukwifuriza kugubwa neza kuri no saa sita, Bwana Bizima. Yego, urakoze cyane, nawe saa sita nziza. Yego, namwe bakunzi b'akadasohoka ba Kigali Area News, reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana. Updates zo nakagaruka, ibyo nibyo twirahiye ko tuzatorasa ku ntego, tukababwira iby'ingenzi bigezweho kandi byako kanya bitabatindiye, namwe mugakomeza imirimo yanyu. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe. Ariko hari icyo najya ndengaho cyane, ndenzi ngo mboneraho kwihanganisha abatabonye iby'isasita ndetse n'abarwayi muri rusange, cyane cyane abari muri zone y'intambara. Ciao.